Hello guys. Oh, atong pukawon si Ine Vlogs ha. Si Ine Vlogs upukawon gani nga eskwela sa puton. Kani ka nga maligog dagat atong pukawon. Nga ingon to maligog dagat og sa puton pa ba? Atong suwayan. Ligog dagat ba kay og ingon Inday, bangon na kay eskwela sa puton man kani kang maligog dagat. Tawa ato obserbahan guys ha. Inday. 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 Maligog dagat. Maligo tag dagat. Oh, dili sa puton guys no. Kay ba mo guys unsay diferensya? Oh, maligo tag dagat. Oh, nawa. Atong kuan kanang pukawon siya og kanang eskwela kisi-kisi guys pero karon guys mo nay kalainan guys. Oh, ang mga bata ninyo guys inani sad. Ano na? Ligo tag dagat? Unsa man dito atong ingon day? Oh. Ipag-ampo sa Papa Jesus, pag-ampo sa. Papa, sisa, sanday ko sa akong pagkatulog. Kapis kay, kapis kong kusog na salamat nga nakamata ko kanong laway. In Jesus' name, amen. Sige ta na. Di gina siya sa puton guys, basta maligog dagat. Muna yung nakadiferensya og pukawon sa eskwela og sa maligog dagat.